Tariki 16 mweri wa tano mwaka ni jwa 2023 nkureterete nteto kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na icigo bionthe bia kaunti ya Meru ngakugwata ugeni ndene ya nteto cietu cia ruthithatu mbita Maureen Kinya monenetwo mathithio ni Purity Richard. Amona nteto ira nkureterete ni Abunge gukenere tagaria ria mwanka jwa Somalia na Kenya kurugurwa bakiuga biashara ya miraa igatinyara. County Secretary kiambia thiru gutetera thirikari ni mateta jandi kwa begembe kwenikirwa nkathe onde akariba ntere ubaitite mukana kiri thirikari. Ugendi na biashara kuaraga na buthuguchia kariba gitetera barabara ya Katheri gwita Kithaku na Kenjo gwita Ikwita. Mubunge John Paul na ugete abunge bagatetera uge bwana kada na kuria tongeria bagwate mbaru mithikali nturi kenda omba gukiria miraa na imera bingi. Abunge kuma ntere chegembe na tiganiani bataririte gikiono kiao nyuma ya thirikari gutumiria kurugurwa kwa mwankajo wa Kenya na Somalia. Bariuga ngwataniro ezi njeru igachiara matunda jamega kiri biashara mono ya miraa bakiamukana na kada na kambuni ya Kenya Airways batekeze kwera mpanga wendia bwa miraa nthigurune ya Somalia. Ni boro tetenkiama ya nakada bakiuga kigetumirwa ni kambuni moya thigara kwa ngaratani ya biashara ya miraa. Anthony Kathenya kautumenyithie cio. Abunge Julius Taitumu wa Igembe North, Dan Kere wa Igembe Central na Mporo Abore wa Tigania East ni bakathi tetagalera thirikari gwetukira waziri wekalia Professor Kithure Kindiki na ulia wa uremi mithikali nturi lia kurugura mianke ya Kenya na ndia Somalia. Abunge baba ni bagwetete atitagali lele ligatetheria nene biashara ya miraa katika ndene ya Kenya na ile ya Somalia. Na ningwetekia biashara cietu thaici ta kungarika cia miraa nonto mianke uno tuturotegemea na thoko yetu ira nene neri ina Somalia na mianke ra ruru athabu ira twaya wa airport ikunia. On behalf ya antu ba Igembe North, Meru itukuiboya sana no ntobo etaria riu anto itukuminyeu ikareta weru katugenda kwa nao kimba electro talks era yangia tiere ya kulainisha kuona miraa manto yo itanywe nigurwe Somalia na erengi se Eritrea, Congo pia itukuria president in the same vein one kinyao ya kuongela kenda turito tuongela marure yetu tuichoka chenkatho nibo tugara kuatso kirenya Kithure Kindiki nkatho nonto bo mwanka yu arugura miankora rurure nonto ka ombe chirika omandene ya Gembe chiumetigania ikana madaraka nya kugura mburi ikana madaraka kugura miunda ikana madaraka utethia antu madaraka na tukora na antu madaraka tu ntikuma na bechiwe tumika kona cionthe cia Meru County. Kulinga na mubunge Dan Kere Kanyoni Mto ni kabaitho lilitete kambuni ya mbake ya BAT niyo ithirito gitumira nke ya mea na kada kuroa na wendi bwa miraa. Maana cash crop ni maana ni kimera kila kiandi kiuma mbeca kuna kanda inkomenya kwe bobo wametumira ndina bali botumira nyina ndo BAT corona miraa industry otego kimera gomba wetwa cash crop alafu ambira kurwa kyo no kimenya cash crop watu wetwa miendia dunia yonde kuri aba kwarakisha nto beto airport ba warakisha ki trains kuni kuona naba kuinda kinya muntu akethwa duniani anywhere duniani akaona kimera gikuru wake locally na atoko expect wake akikaribisha kana akiwirua na ati okipokea kethia na kuongwa kiumeto original gikuru wake. Abunge baba ni bolitinki ya mena kada itengoja Kenya Railway, Kenya Airways amana thirikari ja matora kwa gitio miraa bula kubaterie kenda gutethira miraa gukila tabulande ja Ethiopia na Netherlands jithirito ikithithia mantu ya nakanda ku classify miraa as a dry, it's in bad taste na itukwenda miraa ilito au completely no ntorendi ni aire ratified as an agricultural crop
na nitwirere agricultural crop nikenda mumiru na antu bembe muno bato atura irwimbo ne rumoro mira mtu augira mira kimama mira ikara ukintu kitikweleweka. They should follow the example of Ethiopia. Ethiopia wa protect mira Ethiopian Airways dunia yonde. Israel wa protect mira ndege chio duniani kuonde. Kwa Kenya should take an example of these other countries. Baka dia tiroba kwethia tukomba kwende kimera getu duniani kuonde no ntukite madhara. Are imebe weshima. Ukiangalia neko nderebo kono muri yomira atumete meru. Are atura kithuma moruni au. Tokinya kere aturambi. Konte kona kwena makosa ya mtu kulira mirangarine. Na hivyo ndo kwenda kuwa. Akenya betu baba na hoteli sio. Akenya betu baba na nyambora bana ngari sio. Wona mtu akira murangarine wa muruma. Wona akira mura hoteline wa muruma. Wonko mnenge gasosa kabe kirambi, kabe kira makamba. Kinyeto kwenda kuwa county government ya Meru nyayo ni emira heshima. Nuntu namba 1 yako ukiangalia uwe nari mira namba 1 na clip yango tumira ya Pastor Edwin. Akiugaga ngari akamata aka na ngari yari yero mira. Mporo Kiri Taitumu bariuga bari harakatini ya gutigira kwina watho rabuga ateithire mira gukira na kweba nokua na nkiamea na kada ile gwikara kwa kagita na kagita yetonyagira wendia bwa kimera giki itukwenda twina law. Mira will be protected through law by legislation through the parliament. Kienda kutuweka kinyana kanda itekolwa manto amira ringi, and we are seriously working on that. I and Taitumu and the Meru MPs, we are engaging any lawyers kinya bunge wa Meru wali kumbere and to an experience ya bunge on toba kile Murungi na wabita munya, we are all together. Otamajani na kaoa abunge baluga mira ona nompa sine nkero gitokiayo bulako baterie na nkiamenya na kada nompa sikijile mudia wakugwetania mira na ndawa jambo gita kuma muji munene wa Nairobi. Beta Anthony Rangi wa Kadenya. Nyuma ya bamwe ba MC gochumiria ntukwegoro gutetera munini wa ngabana Mutumantu Ething yakirikana gutunywa ngari ya thirikari na rugendo rwawe rwa gwita rwongo kugwatanira na nini bangi bamangabana gutirwa na ndi county secretary wa thirikari ya ngabana ni Mama Niwe kiambia thiru na chumirite gutetera thirikari. Akiaria kiambi ni areganite na uge bwa MC baba na nkuruki kuga thirikari iri na kioto ya kuthamia ariti ngugi bayo kana kinya kuberekeria kiri ngugi ingi kagitene kaunonekete kugerera mugwe mpuru wa bure akemuria kwanga bana kawira kanya witira Meru ngugi. Mudhuru Muriuki niwe uri na machokyo ja thirikari. Mwandiki mnene wa kaunti ya Meru niwe Dr. Kiambia Theru na asimiritie na kuthiria mantu jegie munini wa ngavana Mutumantu Ething kwithirwa atina tunyito ngari yawe ala Kiambia Theru ugite uju antu nabo betite bakavuga deputy ngavana na aratunyirwe ngari na igorore barauga na aratunya gwa ngari woni ntindete obichine na deputy ngavana atindete obichine na ngari wera ari parking na ngari we no yara ndenyo ende tukona na ande gwikanje karingi na kugakira gwa utunywa of which tukumenya official vehicle kana ngari ya deputy ngavana itomije na ituje ngari ireta nayo na ngavana deputy ngavana ngari aratunywa na nontupontu bubu mbwege ngari cia kaunti ya Meru na ndi Dr. Kiambia Theru itamukana juju kimandereba jonde kinyatha inkwandika baruga driver bau bangi ponde driver ore okagwatwa kimesiusa kana kenyangagia aitumaira ngari ya thirikari ya county boboe stiro to amutunya ngari. It is that simple. Ati ugwe ujukie ngari wetenio kirabo ni okanywe kana ujukie ngari eje ugwe wetenio ke manto yaku mwanya kana kabibia ntetu irio kwenda kuthithia utirete juku amna bubu kaunti ya Meru ni dirite muriki muno nundu bakuthamia ritingugi kukirikana ati kuri bunya bene kirinkathi Kiambia Theru twakiuga uju kwena gintu gigwitwa demotion kwena director baire baumire aja uju wendi kuota turabaikia kaguru thai tukwaria ne institution nene ni institution already ni egi accreditation ya TVET na ni egi courses cia kwambiria kuritana directors abato aikirie na watu abaikirie kenda ba strengthen kana bekera institution yera inya
Ote direct otunywa mucharo taururo mucharo nya ciringi imwe na nande ugite muriti ngugi onthe o thirikari na budi kumenya kagita kaonde no athamu nikenda kureta rungika ki uriti ngugi lakini nande ugwa waandikirwo baruga oringa mbicha otumira wana siasa na ituga atiri the matter will get out of our hands nande atugaikirira no turande tha no tumire ki wana siasa no tumire ki members of the county assembly then from there na itu athithia ate tutumbo gutethia na nande kangete rambito i county assembly baita bamburi no turaringire muntu cia nini na hani baitire watho bathomere mbere sheria riuga no wiko na rokenda na akiaririe mantu yige mubunge otigane simpura bure ugite oju nande mpuru aburu ria kuthithia areact antu a muntu wetagwo eria bwatana banjesi bare akuru kenda udi bara bejo mwangaratania Daudi etete ni kendeta kuthirania ngoria thuno ntu wana ije no gate thi Israeli njesi jontu nande mpuru aburi akaingiria akambirio muchokotha no tigi no tigira tungondu turatukai nande gwene atawije kuthithia kana angambi nande eta kwa distraction. It is politics of distraction. No turandika wira mwangasa netete buthongi muno nande antu baraba bui kwithirwa bagita ngugende ya constituency ciao antu abaita nguge ciao batagara beja gi county kenda ban distract mwe kuruju no ntiba kuona netete na spindi ya kuga 400 kilometers per hour ne thuriti antu bamwe na bamuje nandi alitamukana kila tingo bonde batirikare ya county ya Meru aja turethire antu bakija ngugine thaithano cia muthenya na bachoka bakana bakenda nandi thaiji tura introduce register mirango emwe tweta nandi gwikira kinyanya mwereire chinya wana biara jire cia banki wejo chereri ukainya kala kuruguka itutu byo tujita kuthithia na hau na ryo bugeta bukuga atire nandi to kuinyerua nandi to kwa intimidated kethira watho buruga ugugweje thaijire ngugine mwanka tha mugwanja mwanka tha inyanya witela njawa na tiri ndaandikire watho bu kuma tha inyanya mwanka tha 11 ugwe withirwe ngugine tha 11 wite na weekend na chio withirwe free na hivi na ingi nkiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki Hakari kuma Ntere Chegembe North ni baete thirikari ya ngavana Kawira Mwangaza mukana jobiumia bire gucokia ngugine ari na atana bao bare bakwirikana kwenikirwa nkathi ngugine na bangi kuthamwa giutati na watho ni ontobwa mirungamo yao ya gisiasa baugite bagatirio goti biumia biu bire biathira kwethirwa mateta jao jatethirwa jakithikirwa na kujukirwa na orito tariki 10 mweri ujo wetano mwanka wojo wa 2023 irio barua yandikirwo na wikirwa kirore ni abitha munene murungamiri imbondi ya wandikani bwa arutingwe bathirikari ya kaunti ya Meru yekirwo ekirore kuonaniria ati Gitonga Kubu akuruta rutwata muruti ingwe wa thirikari ya kaunti ya Meru ari senior licensing and compliance officer nonto bakira kuringana na barua eno ekuga ati barua yake ya diploma itibuite na itawatwa na njira yagirite na kumania nogu akaribantere Chegembe North bathuritwe nonto bobo nene bakiuga ibakuthura amuno nonto bakwithirwa Gitonga Kubu wamwe na nto bangi thirikari ni akaunti eno ya Meru barabaringithikite ibarutite ngwe thirikari ni itari imwe Madam Governor chokia Kubu itene kyawe na bau bangi urandi mutire bachokie itene byo MCA banyambene bwende na abo butongeretu ni chairman yenu onyambene tibo bute kuthetera antu bembe bona thina kande bwire kinya chenu kimotoni ntukwira boka thingithwa na abwe ntukwira boka inywa tukona nduge yo bwitika uke kutha butiomba kurwa mathai buthetera antu banyambene na bembe ria bakurita ngwine kinya babwe ntukwenu niyite itongo ikurika na buru na thomete Meru Teachers College miakele P1 aina degree Mount Kenya winda arenya graduation yake diploma kem winda arenya graduation yake Mount Kenya Mount Kenya veka hausi efeki kanazi afeki ndo kawera kwa ngabana kabaro skulu ya sibaya lo inde bori ando beto ende na de kare tangwe miaka 5 na 5 enge 5 kawera mwenga mwekro ndo rwagirundisha kasi oyi muntu thomiwe barwa ciawe na ndigi national government kwanja secondary county mundu wetu Gitonga Kubu na jabe thirikari ujo ndiko lugitho jo yire na ina barua
no tena oreta kwa na institution iji abandikite uwe wita urutheria ketho akwendigiri yonto ye wiro tire na watha no kwe yo torie baro otwonie otwire mundu institution ye yokana mundu university ye gu atakinya guo kana primary kana secondary kana kuguo nda thomaira wewe ngoga wira ingona wewe ngono chunguja wa eidara kura tekwa ni institution wethe keji wo thomaira jio wethe yana baro ajiagu ne ondo wa to chunguja bamira yo babuta kawira wethe winaki kawira ndo atangura to mwire to matare ta kulita ngoka yo ta kelo lianto akibenga baba tai ba murengo ke baba ba keitu ba takinga anto kawira ta kitangula ye kera tarirwe bagikinyagiria thirikari ya kaunti ya Meru ni raithirie ontobobo kaire na uchokia aruti ngugi babarikite na kubutwa na kinya babarutitwa iteni bira bakaririte baenda mangua ibathi na mbere nchokwitwo ni ibiao atubutira na beto ngui no theri na uti makosa be nayo na ibariite ngui neu kuma thirikari ne munya barita ngui thirikari ne gireito mama nawo kababuta thirikari ne yeku Madam Governor ruhareto kwaria tendra cicionthe no royere kinyo supply tissue kinya area ria kurua chai reo nde woni ukweyana ngwaend ekurita ngweu pending bills ote kwenda kuria no kap 10% wetu kanjo egu twegura mona dibagu bangowe withiri jomi talla mtuko kuma naru akawira to kweleza mujuri wibwe withiri jomi biere ote mundo ojuru oguo ketha igara kabutika yello kono egembe nothi osieta in remaster bisobu ote manto gwethacia twaguromba na batugareta maandamano na igankwira umakawira mwangaso golomi wo golomi thai kinya kanso egolionga thogwane tukeita nyumesuomi biela bibitiera tuteita renge Kumeke Benoth Betan Class Chabari Kwegita rejaire atumiri ba barabara ya Katheri gwita kithaku mwanka Kenjo ni batigi batino ogete nyuma ya ugendi kuremwa ni maandamano jareja thithikite ntuku ya Narua Karibante reji bakenda mubunge Kirima Ngushine kuba machokio akariba baba ritaririria barabara iji ni karite gwa kagita gaka nene rempanga Kiribo na ni banogi ukarabage kairwa mawirane jate kuingwa ni mubunge wao ni bataririte muthuro jwao kiri mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Kare. Nyakadiba wandi ya Bodhogosi West kuma gishigo mbunge kia Centro Imenti Narua bagikabana thokone ya Katheri bari na maandamano jamarito jegi barabara ciao cia thirikari nene ya kuma kithaku gwita Katheri Kinjo gwita Ikweta Karugwa gwita Mariene na Yambu Njeru gwita Kariene bakiuga kinya bari kuandamana njumaine nthiru gutema chokio barona kuma Kirimo bunge wao Kirima Ngushine na nekyo bashumirite njirene kinya Narua arabethirite bakinga njira kuma kithongo monkera kithone kya gutonya Kinjo ura maandamano jaja jethirite ja kirungi kabune ne biashara ya ukamati atu atiganiriro twantu ba Bodhogosi barabara wetu omba kuthithwa toria mweshimiwa wa Kirima atwira kura cheto kagurire toria mweshimiwa wa Kirima atwira kura cheto aringiria Bodhogosi kura wefte utenjere nyemwe ya national government yewitikirika nonto ategera njira te Katheri ni nthuku batu twita wananchi kyo gitumi turategere tuna twakira nonto tukuona ati na interest cietu twakira tukathangika miaka 5 ethire no tikyo tukona Kirima atangana kumara atwairia kana twira uma itukona matharau jaja gwitia muno na tutikumutigaga nerwe bwega na kinyirio na kajuga kega twi mwakiria mwanka umare athithie njira kana uge atithithia nanzori sana iko ya kuthirwa njira yetu ya Katheri tutikuona atukathithia ati atugetira tukuya tuthithia barabara na kirenda thaia nkuria kirenda kiru thai kiremeria yetu nitukuona ari kajukirua watu tengo geto gwita thai ciombeka into bia twabikurira mundene birere mwangare utigo kiraku akaribeto bonde bakatheri tiana bakomba gwita skuru bwaga nonga tutumirite njira ira ndaja kenda tomba gwita ngoge cietu batwendera bacha bonda ekurubeto ba mamboga into bia no thina bakuria korokia karibaba ni bethirite bakimeneria mubunge Kirima bakiuga we wandine ya Bodhogosi West gutimirandi abaikiria no kethagirwa akibatejaniria iro ni kianjeshi kikuthithwa na kia borisi ugorungamire Kariene
wauga antu bati ko bagita ya Keniga Stadium keke kiraja kena bamba ko daba antu bamba ko daba gitarwa okorwa waugere kote muitone ete bati ko dora muitone e bati ko dora centro to bori o kapinga na mendera ja bodo ko chimu ankare barabara chia ngaiti no dide tie akiri barabara chia to chia bodo ko chi o te dide tie mwekura kamatwa ateo kinye cibitare kagwero kana ndere kana chia ra njirene Mudieni akadibaba nebogite mwankira dira mobunge kirima agashumiria bachokere byure byao na kuingia mabatara jao ndiro bagatiga kuandamana Jatothitheria babara no toyagatoithia baba tutatigi kuandamana no turatura kuandamana monkare yakeza narega atothitheria njira tutenogai maandamano monka tukorere kaumera atothitheria abisa kuma obisi na thirikari nene na kinya abisa babodisi bakithongo badego kinya Ntoni au akadibaba boba kiuga barenda kwari na mobunge wao Kirema Ngushine na temutongerio ngi Makadheri wandine ya Bodhogosi West gicigo mbunge kia Central Imenti nkiripotera Ntito Sheweru Reakwa rietwa ni Mutugi Kare Nĩ kuma kĩrĩrũgano rũrũ Mutugi Kare nĩo tukuona kanya ga kũnogoka ugeta kũranja ncokerete na Ntito Nkũrũki. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jura gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cia masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall and handsome ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life. Centenary Sacco ni sako ya mwengeka na community based sako. Jagua Centenary Sacco morto jwetu ni kugukire na njira gukuwa mukobo kuringa na mubuko jwa kuna baite ya ntheburu. Jagua Centenary Sacco tuina mungana jwa mubango jwa mushara jwa ku kiri urimi togo kiri urimi jabwa kaoa majani na kinyeria. Jagua Centenary Sacco turina kinyamukobo jwa kithomo juje kinatajifunza junior loan gutigira mwana wakwa kuthoma tena thina mukobo jwa ngari nyoma na kinyamyunda nkurukia Jagua Centenary Sacco tukamenyera gikundi gyaku kanisa yaku na kinya sukuru na mukobo jwaku na mubuko jwaku kagita kariunga kwa Centenary Sacco wigwatire munda jwaku ntareshia nkunga nari kathwa na ntere ikwiritiethera ka university rikana uri mukiama wa Centenary Sacco mbesha cia kwiko na dividends o mwaka riunga kirindwangi cietu ntereshia chuka Kinoro Motwati Marimanti na mutindo joka ngangi nyomba ya Intercity na kinyarwa ngiruru ero kumatimone rujite aja toga kombithia gwika mbesha ciaku gukurukira thimu yaku nikenda kumenya nkurukiri nga thimu gukurukira 0715 467 290 kana uriongere website yetu ni www.centenarysacco.org. Centenary Sacco, ushirika with the difference.
Ngechokera na nteto nkurukia kariba ntere cha Tharaka niborete mubunge wa Senate gochwira ntaira nkuchanerio wakagita ira chithiritwe gikujirwa mwankene jwa Meru na Tharaka bobwezete nyuma ya kamiti ya mbunge ya kaunti gutinda kathwana ekoro beterete kamiti ya miunda kuma Senate kinya kuntuku kenda gukinyithia muthia thina ejende kamiti ejiretongeretwe ni senator wa kaunti Mwenda Gataya etirombire kwithirwe gikinyanira na ndia karibaba ni bakuromba rwangirwa kaunti na rwa thirikari nene kugwatanira kenda kuthiria thina eji. Ndiongo ya mbuto ya masinita zire ruthito ntereche Tharaka mono miankani muthenya kwa ikora mathani moboe. Mbuto irankurukire ithagiria ntigira chithiritwe ire miankani mono ya kaunti ya Tharaka Nithi na kaunti ya Meru itongoreretwe isinitwa kaunti ya Tharaka Nithi Mwenda Gataya. Kuna historia ya hapa. Ndio nakuuliza bwana county commissioner. Katikati ya serikali ya Tharaka Nithi na serikali ya kaunti. Kwa nini serikali ya Meru inakaa kama iko na nguvu kuliko nini? Ama labda wanapiga ripoti mahali pengine, mimi sielewi. Kwa nini serikali ya kaunti? Kwa sababu raia wa pande hii wote ile wanahangaisha watu ya Tharaka Nithi wanakuja na askari kama wamelindwa. Na askari hawezi enda mahali bila kupata instructions. Ni kweli? Si anapata instructions kwa wakubwa yao. Sasa ndio nauliza bwana county commissioner, sababu unajua hata kama ni mgeni Tharaka Nithi yeye si mgeni kazini. Si ni kweli? Amekuja amepata mafile. Na sio county commissioner wa kwanza, amepata file ya nani, akapata ya nani, akapata ya nani. Ndio nauliza ni kwa nini serikali ya Meru County inakaa kama iko na nguvu kuliko serikali ya Tharaka Nithi? Arenda kariba ntereche Tharaka muthenya gwe mthi barutite mbito kiri mbuto ina gutigiriba guchwira ntaira kinyamara kira kithagiro kiri miankani ino. Waundi romba kamiti ya Senate mantu muno ntume gitarira ya ithindimbe makarire mthi Senate ne ruthaga boundaries. Ne ruthaga boundaries ibuga tibe kuga. Ithini bu hakikise wakira muntu riri enu akuthimirwa munda arari kiro into byaba kwendaga twin bakemenya they own the land kogu uthiminjiti tukuromba bakarande kuruna bego bena solution cha Tharaka ndwero yaga no the last month we antu bauragitwe kaire na migwe no ntubwa ndwere kara na arabandira ya tigania na mwankani time antu bakiri gutura maiga bakaumuthwa na migwe mara bakaure Kithakani na chukuru cionthe kiemendereo na cibitaro tie cibitari cienderea gabo miankani ino. Kwa ndi tiuto kena mono gicirita gwetwa gicugurikaga mantu amu katumugwate ni njara kenda tona kana thinero ya kuma bachuchu betwe kathira. Na hakiri mpatho irire thiritwe irio gwate MCs ba kaunti ya Tharaka Nithi gutiro aromba kuigwa na masenators ya makagita karabaranga miankani Nithi county. So muntu akathega pre-party yake pale amo bonde na kiwera advantage muno kinya MC ba interacted na nyamwana na masenators kinya bakereza benedi ko ile ba kwa encounter nyamwana ne ya gondi ciao nonto wo nyamwana MCs iboli representatives ba kinya senate na nyamwana na thirikari mbiguru kire nyamwana kina mpuguru na ki wananchi ndigo bakumetenire ni ground ngelo kinya senators ngerwe ndina goma nonto thirikari rere na mbeca iri kuongera ndariki kuthira antu bakuruto tie mucharo kona wewe no kwenda bega ntu kwigwa wananchi rugama gwa apologize uge pore bu utia menya bora ugaga iboya nuntu bakamite ya seneti kubario MCA na rajia bogana ka babambe bone rajia mbere MCA muntu womba kunya kwandikira seneti baro abakathi seneti bakona kamite ya seneti kenda boy kumi akaria baibatareretie no mwanka kwena ngwatanio na atongoria ba Meru na ba Tharaka Nithi na ingwe chiribu Tharaka karu thogu na kana kithure ari kwa nini ari gwa internal security imantu makabanga na thirikari yake one bakugwatanira atongoria ba Meru na atongoria ba Tharaka Nithi ndenda bura ogongwa ugire muntu na thimbira monda arari ibu kuona mathugane makwa mabua nontu itwako imani itwagwanie ruguru itwagwanie Tharaka koguo ndego kuwa mu ruguru na munda Tharaka na thimwe Tharaka we mu Tharaka na munda ruguru na thimirwe munda ruguru na thina ithire ndao cha mianka inu ingi karuta gwikamenya chugurika wi thirikari nkiripotera Uru TV kumantereche Tharaka Bito wa Paul ogwa kabithe.
Mubunge wa Igembe South John Paul Murigi ni amenerete thirikari iria ya umarukire akiuga ni nyangirie mbeca cia Kenya bunene gukurukira ndwangi mwanya mwanya nkurukinoriti akari na kinya atongeria bangi kugwata mbaru minister worimi Mithika Linturi akiuga ari na mubango jumwega cyo gukiria kimera kia mira ya kawana kinya majani na ugite abunge bagatigira ni bagutetera uge bwana kada kugweta mira tambogita ontuburia botegwiritie arimi na biashara bamira. Bunge John Paul Murigi akinyite sukuru ni Antobochio secondary kuria aijene basari ya ngiri magana mugwanja na ithatu 703,500 na kairi gwita na mbere akithirukana na sukuru mwanya mwanya wagisi yaga mbese yu ariuga mungana jwa sionande yo tingeita au gatene ni untuira nyingi ni sirwe nsuku ni mbese ya thirikari ni utongeria bora Uhuru Kenyatta mbesa bakuthingatia barika miti ya budget gwe anto baijere thirikari mbia tariki nya mweri wa 8 tariki 5 mweri wa 8 batumira mbecha buthuku nkirokia bilioni 32 mbecha ikioya wou na missions ya fund cia thirikari sana sana irora cia kuromba. John Paul atirorirwa ni iria irumite arimi na biashara bamira ciegie na kanda kumitumiria tandawa ya mbogita baututukaria atongoria bakumembe gurio uni Mheshimiwa Dan Mheshimiwa Taitumu na abunge bonde bamiru etuwete no muka tombe kwetha tukiarerio ntubo na tuteketekeria kwetha twikinyangwa renge ni antubando barabo chethi bakwetha bakithia tamanto ya nchobi aka ndawa shamboita bato chokerenge aroto umite na to choka mbunge renge tukomba kwetha tukiareria mantu yao kwa kina no muka bombe kwetha betueleza kwethera baotwe anto bakuma nyambene ka kuma mero kabate kwethera betu value ka ukethera tutekwa value twethera tukimenya na kiri kuona utethio kuma kiri thirikari. John Paul ariuga akari ni bagwate mbaru minister uri Mithika Linturi ni kwithira ni thiritwe akiritaniria mantune mwanya mwanya jario ja urimi bwa majani kaua mira na imera bingi ntukira ranka buromba itombe kwethera twekaria waziri Mheshimiwa Mithika Linturi nanya ikenda tomba kwethera tukiona into bibinge ndene ya Meru ko nenya ndene ya Igembe South ao bwana Yesu asifiwe no tumeakwira wa muntu ni antubo na kwou kaita konde kwethira yako kariate no mwanka twethira tukirungama no mweci yetu ao na tukethira twimuthetera kwa vivyote vile na atwetirite nkwenda obwira oi muntu mutharime ndene miaka ingi 5 ikiwa yathira tutimoleleretio kwi au anto bembe iturambirie gwithwa tukiruma wa muno no ntubagura tutina mutongoria lakini ankwenda obwira kia yumbe bara twina bo uti MP usavite miaka mingi mbunge ukuluka John Paul no ntuthai etete kibindi kia miaka 10 na bangi besa bwe 5 eta toka yago yakwa twina muntu eto munene o mugeria no tubatera ugeria mbere na kubwa na te kubwa. Dennis Mugendi, Weru TV, sukuru ni Antobochio, sekondari Antobochio, wadi ya Kiego ya Antobochio, Igembe South, County ya Meru. Biashara ba magutuni ne bakinyete akurita mbecha chao cha muko kuandika anto bagu karia thoko tuko nyuma ya ongere kubwa makaja wamba gutabarika pariuga mwena bou ne baingete buru biashara chao ni onto ni chairo mwanka irathira bakirigara na ranjara ya thirikari onde betite na mbere kunyamarwa ni nyangia ba Mati Mugambi katumenyithie nkuruki Maniana bagabaga na nkinyampaga gachia wagia bokaria thokoni ya magutuni kiri wandia mwembege chigombunge kya Maraham aringi biashara kiri thokone ya magutuni ndi betiganiritie na guchora kwandika karia botu kenda kwibaigiro karia tuota ekariba magutuni kana na biashara ba magutuni netwegweta tuna kuinyereka guku nene muno nuntu bwamba bula bukwendelea guku okagita ukiga kantu gaku kethira ni kailwe ukerugura ka biashara kanini ukethira ni kailwe twegwatio gatuthurane turi amwe nikenda tumba gucia akiri tumenye ni atia tukaomba gutethania neiba wakwa aria airwe into bionde
na akuiwa twaomba kuripota kwa polisi na ewa ombira gututhikiriria nontu ni bejire na bona bulia kwaikwie na riu gatukulomba ogu polisi yetu yaombire gututetheria ona riu yungane na ati nontu bwa mubango uju twabanga ntuku ya mndi baombe kwirwa bagitutethereria nikenda wamba bulia bukwendelea guku bomba kuthira bakiaraniria na andiki ba ndeto nyuma ya mucemanio ura bakuruthite wa gwitiganiria ndeto ino bariuga barari bakwinywa na mbababu na indi ibetiganiritie na kugwatanira abura bakaomba kurutha ona biashara baria bangi bati mucemanio ni uju mndi nitukulomba na winyia bulu baombe kweja baungane nati nikenda tumba kulwana mbale uya amba bau bonde bakwira bagituia guku tauni ino na nikenda tumba kurondeka tauni yetu ya Magutuni kende kulana njira ile agirite gutina wamba na kenda na ageni baomba kweja tauni yetu na wamba nonto ni wamba butina kubunja milango ni kurugula ibule mtu takali kwae na arugula ukedio kenda ni kwirwe na kaluma into bila kwenda bibingi agatiga kou kwa hiyo nto buni butomakitie muno mwanka twaliwa ni wamba bwa murembo kali no murenya omde tukwarangia mana twana kwina gitumi ya tiene tugerie guceria mikakati ya bura tumba gwikaria ta community na njira ya kwirirwa tukienda kwarania kinya na station yetu ya polisi ira ikaritwo ni bwana Mbiwoti ndeto ino ciaringi biachara bathoko-ini ya Magutuni iragwatwa mbaru na nkinya gukinywa kirore ichibwa location ya Kiera Catherine Muthoni na ari twegarire na wanabiashara ba Magutuni ni twariririe kuhusu guswa kuongerera security gwitukira kwandika watchmen nikenda baomba guterania na cibo na police kenda tugeria kuinga insecurity kana kuinga amba dokoni kana turani lile ya Magutuni kwogu ekariba Magutuni kana wanabiashara bagwitikaniriria guterania na tio kwa vyovyote vile nikenda tuona gutiwamba kaire kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Maraham mbitagwa Martin Mugambi Chibo wantu nene neatongerete musako jwa byothe bya kamare area ekirite mpine byothe nkabona kubimuntia mwanki bakiuga byothe bibibirio giutate na watho na ni ugwatikire mbeu mbithi Chibo haritariria kuri na antu banene ndene ya thirikari bari na byothe bibikire biashara ciao ende kinyabo gutenkome nonka bakethirwa bagetirimana na kibanga kya watho kuri mwegurete ofisini atwira ati nguku iciara mugura getweterete ikala ikumage nguku kwatwika mugura kwa eta endike ndona bia ciose ta casino inkwenda wakisanto balare tukathire casino akiaria na ndikibande to nyuma ya kubethia casino ira bagwatire igoro kuma kiri tauni ya Lare matundu murungi ora ni Chibo wantu nene augite casino ino icionekanite ikiangaratania kinya miji imingi na kubatitegerithia na mbere na kurutira ngugi na kuringithwa biashara enthuku utauni no ya Lare kana antu nene ngima babu nkamtumia na casino iri narite mapema tugeria casino mwanja ruari na bandu tutendelea na mchako mwaka twagiza casino kuthira na antu batutumia mbeca njiti airite yonto daito ari mkora mazoga cukuru muntu no nyambia service akaito tuna casino ni kadira na mwana gareta cukuru kisi cete business cete nyingi muno ciye manto yau so ngata ku anto beto itura kana manto casino ito biashara ngeto kurita era yomba kukonfesa mwananchi na nyamu biashara ukaenda biashara era utedio mu biashara lakini kwa tuweka wananchi mwananchi kawaida kawe takithira akiuga imwe cha casino ino kinya igwetwe ekuma akiri biashara aciaruti ngwi bathirikari na antu obanene na ariuga batitigana na mtu kinya uriku bunka akina kuringa biashara enthuku ta ino ya kwithira kwina casino akiri biashara aciake akibauri bachwe biashara chingi cha kuringa toto atero itwa anene ndikwenda gwetagithi bariku tureka twanyena bia nene mbere twate bia nene bau igenda tuthiria igenda tucogendeke mwananchi onthe o kawaida otwe tutianyuma buru bonde no gilia tukagilia everything Kumara Regembe North Betan Class Chabari
Mutongeria wa rutere ruregani na thirikari Raila Odinga na ugite thirikari ya Kenya Kwanza ni ethetia Kenya ntigiri ya gwaikua mirigo yonthe akiuga batetikaniria na yendekithia ria watho buria bukumenyekana muno ta Finance Bill 2023. Watho bubu ariuga ni bwa kuongera mukenya ugoti nkuruki na batetikiria mukenya eta na mbere kuinyirwa onde garama ya uturo iremete baba ingi. Two, if you could possibly give us a progress in the Now, are we ready? Because Kenya Kwanza essentially sees Kenyans as its beast of burden, even this darkening scenario has not been able to persuade the regime to seek middle ground on the finance bill. We restate that for Azimio, this bill remains a big no. They have said that the finance bill will pass as it is. They have said not even a comma shall be removed. We make it clear that if this bill is railroaded through Parliament, Kenya Kwanza must prepare that we will have no option but to mobilize citizens around the country to fight for themselves. We will have no option but to mobilize all the social sectors and take all the necessary political actions to stop this blow and burden. Punda imechoka. Kuna njia mingi ya kuua paka. Paka kama imekuwa paka mwitu, inakula vifaranga, inaweza kuuliwa. Unaweza kuchukua kamba, uweke kwa shingo, unaweza kuweka kisu, unaweza kuchukua paka vile vile, ukapiga na nyundo. Vile vile unaweza kuchukua paka, ukawaingiza kwa gunia, ukaweka jiwe, peleka mtoni, uzamishe huko. Kwa hivyo tumewaambia serikali watafute mbinu ya kuimarisha mapato ya serikali tofauti na kupandisha ushuru. Take on this. Nkatho cha mwanya yugwe wa gwatakanya gakuna kwithirwo gwatanite na bautwikire nteto chetu cheru thithatu tuchemaniro jurukiri ndene ya mubango jwa kugukianga kwendera utuku bubwega Peter Morin Kinya wonenetwo Mathithio Purity Richard.